Hello friend, uyu munsi wa none ngiye kubagezaho urutonde rw'abakobwa cyangwa se abari beza bari muri iki gihugu bari guhiga abandi muri uyu mwaka guys. Nimba uri mushyashya kuri iyi channel ukaba ufunguye iyi video guys, ni amahirwe kuba uhageze, ni hano wahageze, kora subscribe tubane wumva abo bakobwa ese ni bande, tujye tubana no mu bindi biganiro guys. Ku mwanya wa mbere y'uko tuvuga guys, ngewe tugiye kubana nitwa Samba boy. Ku mwanya wa mbere turahasanga umukobwa mwiza cyane bita Mutesi Jolly nk'uko mubizi guys. Uyu mukobwa ni umukobwa muremure, umukobwa w'igihagararo, umukobwa mwiza cyane guys. Akaba yarabaye Miss, akaba n'umujaji muri Miss Rwanda igihe kirekire guys. Murabizi abantu mwagiye mureba Miss Rwanda, uyu mukobwa yagiye aba Miss igihe kirekire cyangwa se aba umujaji. Murabona ko ari umukobwa mwiza, akaba ari umwe mu bakobwa baba nominated cyangwa se bavugwa ko ari abakobwa beza guys. Akaba afite kuri Instagram nk'uko mubibona aba followers 805 guys. Aba ni abantu benshi baba bamukurikirana ku rukuta rwe rwa Instagram. Uwo ni umwanya wa mbere guys. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Uwicyeza Pamela cyangwa se Madame de Ben. Abantu benshi muramuzi cyane, abantu benshi ikintu bazi kuri uyu mukobwa bazi ko ari umukobwa ufite amaso meza guys, useka neza, ni umukobwa ufite igikundiro, uteye neza guys. Abantu benshi ikintu bamukundira, bakunda ukuntu ateye like shape, bagakunda n'amaso ye guys. Uwicyeza Pamela ni umukobwa uri funny, The Ben akaba yaramwegukanye, akaba afite aba followers nk'uko mubibona kuri Instagram 437 guys. Ntabwo ari aba followers bake. Ku mwanya wa gatatu guys turahasanga umukobwa mwiza cyane, bakunda kumwita Miss Photogenic. Akaba ari umugore wa Kimenyi Yves guys. Bakaba bamwita Muyango guys. Abantu benshi bamuzi kuri Miss Photogenic kuko niwe mu Miss wabaye Miss Photogenic igihe kirekire, kuko azi kwifotoza guys, bakaba bamwita Muyango guys. Akaba ari umugore wa Kimenyi Yves, umugaride ikipe ya Kiyovu Sport, akaba n'ikipe y'igihugu. Akaba afite aba followers kuri Instagram 529 guys. Nawe ni umukobwa, umwe mu bakobwa beza abanyamakuru beza guys, ba TV representer, abanyamakuru beza cyane. Undi mukobwa hano guys bamwita Ishimwe Naomi guys. Uyu mukobwa abantu benshi muramuzi, ni umukobwa ufite inyinya nziza cyane, inyinya isamaje guys. Ni inyinya isamaje abantu benshi bakunda uko aseka mbere na mbere. Akaba afite aba followers kuri Instagram 417 guys nk'uko muri kubibona 417. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye guys kugira ngo ugire urukuta rukurikirwa gutya. Undi mukobwa hano bamwita Muheto Divine guys. Uyu niwe watumye Miss Rwanda yose ihita iba closed, niwe duheruka kuri Miss Rwanda. Muheto Divine nawe akaba ashyirwa mu bakobwa beza batagira uko basa muri iki gihugu cy'u Rwanda guys. Akaba afite abafana n'abandi b'ubusa guys. Muheto Divine bikaba bikekwa ko ari umwana wa General muri iki gihugu cy'u Rwanda guys. Muheto Divine ni umukobwa ukiri muto nk'uko muri kubibona, akaba ari content creator, videographer, akora ibintu byinshi. Muheto Divine guys nk'uko muri kubibona, azi kwifotoza bitabaho. Iyi foto yayifashe ari kumwe na Miss Naomi. Akaba afite ku rukuta rwe rwa Instagram 124 guys, 124 by'aba followers. Ntabwo bari abantu bake aba bantu guys. Undi mukobwa usa nk'aho ari mushyashya bamwita Emeline
bamwita Emeline guys, baby Emeline kuri Instagram niko yitwa. Uyu mukobwa yanditse amateka ejo bundi ubwo The Ben yakururaga Shangi yari yambaye guys, ngira ngo mwarabibonye. Uyu nguyu aracyari mushyashya cyane ariko azakora amateka, bamwita Emeline baby, afite 8770 nk'uko muri kubibona kuri Instagram. Umukobwa wa nyuma tugiye gusorezaho bamwita Yolo the Queen guys. Uyu mukobwa ni umwe mu bakobwa isi ifite bateye neza, si no mu Rwanda gusa, ni umwe mu bakobwa isi ifite bateye neza. Kuri Instagram ye afite 417 guys by'aba followers, 417, ntabwo aba ari abantu bake nk'uko mubizi. Uyu mukobwa bivugwa ko yigeze gukundanaho na Jay-Z guys, Jay-Z wa undi muzi w'umunyamerika. Uyu mukobwa ni umwe mu bakobwa bakurura abagabo benshi kubera imiterere ye guys, bamwita Yolo the Queen, akaba ari icyamamare kuva mu Rwanda guys. Niba aba bakobwa wababonye ukabakurikirana, hari Uwikeza Pamela, hari Muyango, hari Muheto Divine nk'uko mubibona, hakaba na Miss Mutesi Jolly, hakaba Yolo the Queen, hakaba Emeline nk'uko mwagiye mubabona guys. Ugiye kujya muri comment uvuge ngo uyu niwe wanyemeje, uyu niwe wanyemeje. So guys, niba mutarakora subscribe, kora subscribe tujye tubana. Ciao, ndabakunda cyane.